tlhabile le leng gape letšatši le labohlano mo e leng gore nna ke le Mankoko Baby ke kopana le wena go taba yaka le Mankoko Baby re a hlahla tše dingwe tše e leng gore ka nnete di ama maphelo a bana ba gabo rena ba e leng gore re phela le bona re nyaka go kwa gore Thabo Selapjana e ka be le gore bophelong bja gagwe o gotše bjang a tsena bjang ka gare ga diokobatši go fitlhelela gona bjale a le mo lefelong e leng gore o nyaka go ipona a tswile ka gare ga diokobatši o gona mona rehabilitation center e leng gore tlo re botša ka yona gore ka be le gore ba mo thuša bjang e fela pele ga fao nna le wena a re mo amogele go taba yaka le Mankoko Baby se lebale ya dikgokaganyong tša leago tša Thobela FM go Thobela FM yaka YouTube Facebook ke mo e leng gore o tla kgona go kwa gore go diragalang Thabo ntumelele ke go dumediše tle o gabotse ke gona Thabo a tswa elimi a golela Soweto re botša ka wena ke wena mang gabotse nna ke nna Thabo Selapjana ke beletše Elim Hospital empa goleng ke goletše Soweto Eldorado Park Freedom Park ke tsene sekolo go Freedom Primary School high school ka ya Willow Crescent go Eldorado Park and then from the tertiary ke tsene Central University of Technology Welcome Campus o le ngwana bokae ka gae ke nna ngwana wa mathomo ka gae wa mathomo le wa mafelelo go gona le ba bang gape go na le ba bang gape ka morago wa okay batswadi ba kae batswadi ba ka ke dula le bona gona kwa Soweto okay ba šoma go dira they are self-employed ba rana company okay Thabo wa tseba ge re na le company ka gae re le bana re gola go na le ka mokgwa e leng gore re a tseba gore re nyaka eng mo bophelong wena Thabo o tsene dikolo ka mokgwa fe o tlhalosang ka gona ebile le na le kgwebo ka gae gora go be go le bose be o sa sotlege ke eng sa go dira gore o le Thabo napo o tsene diokobatšing nka no bolela gore ka nnete o re sa sotlege ka gae ntho engwe le ngwe be le gona empa ke no ba tlhaloganyo ela gore ke nyako experiment ntho e ka re monate o wena motho a e fola a ntšha musi ka moganong bona o kiša gore okay maybe ntho e ka re ke ntho e bose o kry-a gore re thoma ka dipatše tse bona le dipatše o kry-a gore ka re di mfedisa gane bose fitha nako e leng gore dipatše tše a di sa kwagala a di sa di fila basically and re end up re experiment ka digoba tše e leng gore di bogale o bolela ka di-crystal meth ke bolela ka mandrax kry-a gore the next thing you know ga o sa kgona go phela ka ntle le tšone timile go experimenta gore ke no taste empa mafelelong o ikry-a le motho e leng gore ga o sa kgona go functiona go phele bophelo ba go bo normal go sena le diokobatši mo mmeleng wa gago okay ka morago ga go ya sekolong Thabo ke neng mo rileng jalo gona ke nyaka go thoma gore ke gore ba ba tsuwang patše ba kwa ka no re ke sena thoma high school because ena re phele bophelo bo fast environment ke goletseng mo yona ba re ke fast lane so immediately ke no fitlha high school ka no re ke thomile go experimenta ka dipatše between grade 8 and grade 9 then go na le mo be ke sa kgona go dula ke sa tsuba dipatše sekolong floge ke tsoa ke ya tshwanetse ke tsube dipatše before ke ya ka tlase okay ka gae ba sa lemoga gore a ka re go na le mokgwanyana ka Thabo ya bolela nnete ba lemoga empa be ke no zama go khuta mara eventually ba ile mo ntho ka gore di ankga le behavior ya motho ya change thoma go ja ge ba peile dipitša di a fela Thabo ke nnete o thoma go ja kudu and o thoma le go utswa tšhelete ya batswadi o thoma go setšha di-purse o thoma go setšha di-handbag le di-wallet ge ba botšiša gore tšhelete kae wa ngangiša go tsebe selo ka nako eo ka nnete motho o tla no ngangiša mara ntse a tseba gore tšhelete ela ke e tšere mara sometimes a ba sure ke re wa thoma ka dilo tše ba no nagana gore maybe ke ena mara e seng ngwana ko ke motseba seng Thabo ke mo tshepileng a ka se butse tšhelete kudu go dira lena ba le tshepileng ka gae ba tsebang gore bile ba ka go tlogela le kgwebo gore o šale o rekiša ge ba segwa ke lena le tšeang tšhelete batswadi ke nnete because le kwa gae mo kgwebong ba tshepile nna considering the fact that ke nna first born and ke nna sales and operations manager ko gae so ba tshepile nna to an extent ya gore ntho engwe le nngwe ke nna be ke oversea bona ne se ba dula ka gae ba no re sana di ba fa feedback le di-returns ka mokgwa okay o thomile o sa le o monyane ka lebake yona patše ge go tlo namelela go tše dingwe go be go diragalang bo o kwa gore patše ge ke fotho ka re a ke sa kwa selo e re ke late crystal meth le yona o ka re a e sa dira tsone e re ke late mandrax jalo le jalo goba e be le tlhotlheletšo ya bagwera ba e leng gore bo phela le bone tlhotlheletšo ya bagwera a se ntho e leng gore ya exista mo phelong waka nna ke motho mo curious because ke gotse ke nyako tseba dilo ke gotse ke le bohlale ke bohlale bakeng se mpa ge tengwe le nngwe kore I want to feel it ka first hand experience oh okay na le crystal meth gora gore ga o e fola o e fole ka lepampiri e na le do tša gona di-paraphernalia tša gona so ka no rena let me just try ka nnete mo I think I was ke dia grade ke bala grade 10
ke a gopola it was a winter morning ke na le tšhelete ke lekala 500 not 600 ka no re re late crystal meth ke try out ke nyako feel le nna ba re it's an upper drug e tlo etsa gore o feel o le happy okay and gopola ga ka re be ke le noši e sena mogwera mo a re ke nna be ke le curious ke nyako tseba gore ntho e botsebotse e tlo ntshwara jwang so ntho e ke gopolang ke yona and then from there yeah a zang ya ba le home kore ke ile ka ithuba o ya o ile a ke gopole ke na le mo ke I know it's about time to stop ke sa gore ke realized that it was too late to stop. Crystal meth re ka gopola is one of the most addictive substances in the world. And so how can it do 3, 4, 5 days in a row na melao ke go ya go ile go bitša an addict. nna pele wa re ke tlalletša gape ka Menrex. Yeah, no kore majority ya batho ba ke ba bona ba tsuba crystal be ba tse ba berekisa le yona Menrex di-buttons so ka nora o na le di-buttons plus tsona di mixiwa le batše ntho e leng gore be ke itlwaetse ka nako eng ka nora no a re tsene gona re bona gore ntšhang ka Menrex bo le bose bophelo ka nako eo Thabo o tshwere maatla be le bose because at the time be o sa realize gore ke na le problem ya addiction or tšhelete e ba e le gona tšhelete e le gona ga o realize gore mo ke senang tšhelete nka se kgone go phela ka ntle le yona crystal le Menrex. o tsweditše batswadi Thabo wa tšea tšhelete wa reka diokobatše gore kgone go kgotsofatša tumo ela ya go kgalegile o nyaka go tsuba ke diphoswana tše di fe tše dintši o di dirileng ka baka la diokobatše? Go fitlhile mo e leng gore be ke sa berekela company ya ka gae kore mo I had to fend for my own self gore ke fide this addiction ya ka ke mo e leng gore ke tsene bophelong ba crime re bereka kudu ka di-house breaking di-aggravated robberies so ke mo e leng gore mo bese ke na le bagotsi ba tsamayng ka level e nngwe ke di-gangster re ropa batho re ba intimidata ba bangwe re ba tšeela di-phone and so forth ke yona tsela e be ke e berekiša gore ke kgone gore ke tsube di-drugs. Melato ka moka o e dirileng o bile wa ya kgolegong? Kgolegong a ke a tsena because batho ba re fetša go ba ropa ba ntseba ene ke a ba tseba most ya bona ba ntseba if motho a ya maphodiseng re fitlha ka morago ra intimidate gore o ka no iphesiwa case le go bolaya because tsela o tlo e dropa case or re tlile go bolaya and so in most cases ke imperekela because a ona mo nkile ka ya tronkong because of intimidation one ne be re berekiša le group ye be ke tsamaya le ona ka nako tše. E fela ke dumela gore seo se go phedišitše ka nako eo mara a se tlhotlholetše go ba bangwe gore le bona ba dire ka yona tsela eo ke se mphedišitše mara a se tlhotlheletswe because bophelo boo gore o mafelelong o felela mo plekeng tše tharo fela ke lebitleng ke tronkong or mo mošara. Bophelong ba batswadi ba gago go be go diragalang? Ke dumela gore go bo o dira ka o utswa ka ntle o be go na le ba leng gore ba tla ka gae Thabo ba tliša melato maphodisa a tla ka gae ya go nyaka seo se go baditše batswadi ba gago go kakang ka baka la gore ba go tshepile jalo ka ngwana bona wa mathomo? Seo se ba go baditše too much because bomma ba feleletše ba admitiwa taba tša bo di-blood pressure and so forth ba loser weight ba sa kgona go ja ke gore ba kgone go robala ka gae ke fetša 2 days ke sa boe ba tseba gore tsheda motho o tshwere gore o hwile gore o tla boya gore a ka se boe so ntho e be ba abuse too much because o ka se robale o sa tsebe gore ngwana gago mo kae di aeng le mang so ka no re ba feleletše ba tsena sepetlela because of dilo tše be ke le lifestyle e be ke iphela. Okay Thabo a re lebelela gore ke a tseba gore batho ba e leng gore ba tshwana le wena ba tsena ka re ga diokobatše go fitlha mo e leng gore motho wa bona gore bophelo ke bophelang a se bona le ge e le gore ba bangwe a go bonolo gore ba bone o ne bona o ka re ke ka mokgwa ke nyakang go phela ka gona go fitlhelela go tswelela motho a re ke tše Thabo ke moše rehab ke ba mo thuša wena go tlile bjang gore feletse o ipotsa gore ke koile a ke sa nyaka ke nyaka go ya rehab? Nna gona le mo ke ile ka realize la mathomo ke ya rehab aowa ke ile ka court order. Okay. Ba ntshepšitše gore it's either o ya rehab or o ya go tshwara for a period of 8 months ka no re no the easiest option ko ya rehab. That was my rehab ya ka mathomo e ke ileng go yona
empa ke ile ka relapse after a year. After 6 months go ya go 1 year ka relapse because ne ke sa e ka o rata be ile court order Okay. ka ya go rehab ya bobedi le gona be ke sa e ka thato ya ke sa ipotsa ka fetsa mo ka relapse again but then o fitlhile mo ke bonang le nna gore no not ke kwele and then a ke sa nyaka go tswela pele ka taba tsa diokobatši because ke ile ke tswa rehab ya ka bobedi go na le ntho ba re go substitute bona bona gore okay nna ka gore ke sa tsuba ke ra ke se di-crystal meth ke tere ke nne jwala and gore wa lebelela jwala le bona ke substance le rona le batho ba ba kgoneng go phela ka ntle le yone ke ile ka fitlha mo seemong seo sa gore a ke sa kgona go phela ke sa nwa jwala ke mo e leng gore ke feleleditše ke contacta Rethabile Drug Zero ka gopela gore ba tlo nthuša because now a ke sa kgona ke na le problem ya addiction and ke bolwetse bo e leng gore a bo fole it's a chronic disease so ba kgonne go nthuša and today ke nna I'm very proud ke clean and ke sober. Okay, ke tlo botšiša gore goreng o le mo polokwane gone jalo letšatšing la lekone ka ntle le gore nna le wena re bolela le batheletšo ba babogedi ba e leng gore ba bogetse gone bjale go na le mekgwa e mentši le matho mo boletse gore ke court order e go dirileng gore o ye rehab bo sa e ka go rata ga gago go na le mekgatlho e mentši direhab tše dintšhi tše e leng gore beng ba tsona ba lata batho ba go tshwana le wena e le gore bjalo ka motswadi ke ba ke rile Thabo wa ntapiša ka ga ya ke sa kgona ge ba fitlha mola ba ba thušetša ba bangwe ba ba betha pele ga rena ba bangwe ba ba botša le mantšo e leng gore o iputša gore na ngwana ka o bolokega mola a yang gonana o bona o kare ke mekgwa e leng gore e kaone ya go tšea bana ge re ba iša rehab mekgwa ewe go lela nnete a se mekgwa ya mekaone because now ngwana o sa mathomo ke re la mo intimidator ene le a mmet gore a e reye addiction the way e leng strong ka gona motho wa kgona go gotlelela rehabilitation period eo a e dule mara ntse a tseba gore ntwe hai ba mpetile batho ba bang abuser and batho ba ba ntshware botse so strategy seo is not a good strategy se leng ba se berekiša mekgatlho e mengwe ya dilo because motho the first day motho o ile o relapse a ba moagi from the inside re gopola gore addiction problem e ka mogare go motho o mmetha motho o mmetha letlalo a o fodise ntho e leng gore ke yone e dirileng gore a lo tsuba diokobatši or a je dinyaope and all of that and so go ya ka nna no a se strategy se se right wa se Thabo go bolela nnete go na le medu ye metšeng ya go dira gore Thabo a thoma go šomiša diokobatši ke nagana re ke yona ntho e tshwanetseng gore o fole yona ka mogare wena o bogapele tšekeng ka ntle le gore o botlhale bone o nyaka go leka dilo tše ka moka o di lekile wa feletša o le mo leng gona go šikinyegile eng bophelong bja gago gore o re ai rile nna ke thome man dilo tše ke nyaka go di leka go bolela nnete o be ke di thome ke re ke a di leka nna o boleng ga ka be ke sena bagotsi ba bantši gore ke be ke di thome nako tše dintši be ke re maybe ba tla recognize maybe ke tla fita in because bolela nnete ka gae awa nka se re batswadi ba ka ba ile maybe a bang go disa go tswa ba mpetha that's why ke tule diokobatši no bolela nnete ke taba ya gore be ke nyaka go fita in le nna ke bonagale so Thabo le yena re na le theme re bitseng gore lo o clever ma o clever maybe at least o tsubenyana something o bonagale instant so nto o re nna ke na le character defect gore be ke sa ipone ke le enough gore nka fita in and instead ha o le motho ha wa tlamela go fita in you must stand out because ka mo ka rena we are unique you need to stand out you were built to be unique the Lord has made us unique and so nka bolela gore ke yona character defect e leng gore e ile ya kosa gore ke be le addiction ya di-drugs le alcohol ba bangwe ba nyaka go fita ine go na le lekgarebe le lengwe wa tseba gore ge le tlile kae tshwanetse le bone ke nna pele ge lekgarebe le o le ka go ganana pele a tshwanetse o motsubele bo sa dire tša go tshwana le tšeo aowa bolela nnete yes diokobatši di a go fa sebete seo sa gore o ka mo approacha empa nna personal aowa ke sa di berekiše gore emfe sebete sa go di ante okay Thabo a re lebelele rehab o le mo go yona gone jalo ke e leng gore wena o ipoditše gore ke nyaka go fetoga a se ile e leng gore ba go gapeletša gore e ya go tlogela diokobatši go tlile bjang gore kopane le bona ke kopane le bona through social media ke ile ka dia di-investigations tsa ka ka checka ka compara di-rehabs tše e leng gore di mo gaufi le mo ke dulang tše e leng ke ile ka go tsona before so kana gore no gore ke kgone go gola ma step out of my comfort zone ke face problem ya ka le addiction head on so ka tlhagana le Rethabile Drug Zero through Facebook so ke mo lo ke ile ka compare tše dingwe di-rehab ska le itse gore mekgatlho e mengwe ya di-rehab strategy se ba se berekišang ka bona le nna batho ba bolela ko social media go na le di-video
re a kgona ho bona ka mokgwa o ba operatang ka ona. So ka kgetha Rethabile Drug Zero because ke ile ke checka ke compare ka bona ka re e betere, and to my surprise ke fihla ka nnete ke fihlile matsohong a warm, and ntho e be ke expectile ebile ke humane yona because now problem ya ka e ka mo hare. O ka se bethe motho wa re o tlo tlogela nyaope because wa cracker ra mmetha re mo tshela ka metsi re a mo goka. No, a e bereke ntho. Problem ka mo hare nyaka ya motho o leng hore a fihla rehab o tlo bolela le yena problem eo kore re unpack brick by brick fitela mo motho a realize hore ka nnete I'm powerless over my own addiction, and ntho e tshwantse e no bolediwa. Re bolela ka di-psychologists, re bolela ka di-social worker, motho e leng gore o ba comfortable le yena, di-one-on-one sessions, di-group sessions, ntho tse ka moka ke di-create through Rethabile Drug Zero. And go bolela nnete a ke zanka ke kwa ke le so since e le nna as an addict and alcoholic di-rehab ke di tsamaile, and ke rehab ya ke ya bofore empa ke ya mafelelo. That is a guaranteed fact because now bothata bo ke beng le bona indeed ke ya kwa gore bothata bo ke na le bona rara ke ya kwa gore no ke because ke na le 5 months ke ntse ke le mo Rethabile Drugs. Wow. And not even a single day ka kwa ka re nka thaba o ka re nka right now ke bua ke le mo seemong se se different compared to the way ke tseneng ke le ka gone ka mo Rethabile Drug Zero. E mo kae Rethabile Drug Zero? Rethabile Drug Zero e based mo Polokwane empa on social media of Facebook ke Rethabile Drug Zero on Facebook and on TikTok, and then cell phone number ya bona is 084 711 3201. Kore o no re go ya Facebook-ung wa dira research ya gago dira dinyakišišo wa kopana le bona wa ipotsa gore mo ke aya o dirileng o dutse fase le batswadi ba ba botsa gore ke nyaka go fetoga nna Thabo ke ya Limpopo ke ya Polokwane? Ke dutse fase le bona because ke na le bana, and addiction ya e sa affecta nna le batswadi fela ya affecta le bana baka. So ka just steps seo sa gore di-rehab ke di tsamaile tše ntši, and ke tseba ka mokgwa ba operatang ka ona. And most ya tsona di-rehab di gaufi le mo ke dulang, Gauteng to be specific. So ke ile ke re ke checka jaaka mo Polokwane ka bona tše dintši empa e stealing out ke yone Rethabile Drugs because of system e ba berekisang le method o ba berekisang go rehabilitate batho. Okay, kore o na le bana ke ba ba kae bana? Ke na le bana ba babedi. Mma go bona o kae go ba bomma go bona ba kae? Mma go bona o one a kere banna ba bantši ba na le gore ke na le bana ba babedi ba ke ba tsebang wena o na le ba babedi ya ba babedi mma go bona one ke motho motho o sa na le wena o sa go thekgile? ya re thekgana le yena ke ena motivating ke ena mpušitseng gore a bee step sek tle mo Rethabile Drugs ga no fetola bophelo ba ka go ya wile. O lebeletse bona o kare o rile o na le dikgodi tše 5 o le ko Rethabile Drug Zero o sa na le nako e kae le bona o ba bona kare o a fitlha mafelelong ka re se beng se le ka gare ga gago se a tswa go ya ka wena? Mafelelong ke a fitlha empa a ke bone gore relationship ya ka le Rethabile Drugs Zero e tlo felela mo because ka mokgwa ba ntshwereng motse ka one le nna ke fela ka re gift ya ba mfileng yone ke nyako e fetisetša pele go ba bangwe ba e leng gore ba sa tlile go tla mo Rethabile Drugs Zero. So ke tla be ke ntša ke tla ke tlo visita ke thuša here and there, especially batho ba fetlang go fitlha like ka ra Rethabile because motho a fitla o ba difficult ka re yo ke re ba bangwe a batla ka thato ya bona so ntse re ba hopotsa gore mo we are here to recover, and we do recover all through Rethabile Drug Zero. Okay, o boletse gore ka gare ga leeto la gago la go šomiša diokobatši o sentše o dirile tše ka moka ra tse gore bosenyi ga bo patele Thabo bolela le motho a ipotsang gona jalo gore ya ke nyaka go tsuba gore ke ye ko tlhatlhamolola lapa la ga mamang ke ye ko thuba lebenkeleng la ga mamang because ba bangwe gona jalo ba crave ba cracker go bolele le bona. To my fellow addicts and alcoholics brothers ko gae, addiction is a chronic disease, and we need to refrain from making drugs and alcohol our dwelling place, our place of comfort. I'm here to encourage you today, let's try and put our lives in order. Rehabilitation is the way. Sobriety is the only way wherein we can manage our own lives. Drugs and alcohol make us powerless over our own lives, wherein we have no control. Operate like a normal human being. The first order of the day, the last order of the day, and so I'm here to encourage you today. Take that first step. Let's step into recovery, wherein we know in recovery we stay stronger and we shall win this battle against addiction.
Okay, a re feletse ka go bolela ka taba ya o bo bolela ka mokgwa gore wena o bo tshošetša di-witness batho ba e leng gore tshwanetse ba fe botlhatse goba batho ba e leng gore ba senyeditše gore ba se ka tla ba feletša ba go tshwarišitše goba ba go dirile gore o ye teronkong. Re a tseba gore a se se e leng gore wa se tlhotlholetša mo maphelong ga bana ba bangwe ba e leng gore le bona ba ka gare ga diokobatši. Bolela le bona gore ba kwešiše gore ba se ka itšeela molao ka matsogo. Go tšea molao ka matsogo ke ntho e wrong, because remember how o intimidate motho o roba molao, and o le gore o mo intimidate ke wena o leng gore o mo senyeditše pele, and at the end of the day wena o nyaka mo intimidate gore a se ka go tshwarisa. Ke ntho e lengwe it's incorrect, because at the end of the day o kry-a o dile mistake, motho o mmolaile ore wa mo intimidate ka sida ka mphaka or ka sethunya. Anything can happen. O kry-a gore o lo serve a life sentence, wena o ntse o ra nne one ke mo intimidator or be ke no raloka le yena or a se ka botša batswadi ba ka gore ke motshwere poo. At the end of the day o dile ntho e leng gore o sa expect, you end up spending the rest of your life ka rat wrong. And so let's refrain from the life of drugs and crime. Thabo, ka nnete o di tlogetše diokobatši? Diokobatši ke di tlogetše ka baka la gore bo bolela gore sekgoba sa tsone o bo tsene jwaleng le bona o bo tlogetša o sana seo se šomišang gore e re ke thibe sekgoba sela sa gore ke ba le tumo ya go tsuba goba gona. Sekgoba seo ke gona ntho e ke e berekisang ena ke lentswe la Modimo re ke thibe sediba sela. Ka nnete jwala no ke right, ke tsubile it's enough, ke nwele it's enough. Hane jwale life e tsena mo stepong se sentse re change ya kere, re tsena mo slating se sentse. Okay, ge o e tswa rehab beke ya gago ya mathomo o ikemišeditše o dirang go fitlha ge? Beke ya mathomo ya ka go recollect mistake e ntši e re diang as addicts, kore gale ke dutše rehab e re ke tswe ke tsamaya ke nyaka go bona mang wa kae. No, that first week you have to recollect, ke beke ya o plana o be le di short term goals, medium term le di long term goals tša gore ke tlo dia jang, how am I going to fix my life, thoma from scratch. Remember bophelo bo re bo tlwagetše ba di drugs ke bophelo ba gore o tsoa fru ke lo phanda ke lo nyaka this ke lo nyaka that ke lo kry-a kae beer or whatsoever. Gane jale ke nako ya go recollect gore change a routine ka moka, so e tlhoka proper planning, because o tlo feletša o relapsile if o nyaka go tsamaya ditsela tse bo di tsamaya. Company e keepa ke bolela ka bagotsi, dipoleke tše bo di tsamaya ke bolela ka di-cinnamon di-merchant, le nako tše bo di tsamaya. Sometimes avoid go tsamaya bošio because that's where Satanism acting on. So plan ya ka kore mo ke ilo plana fetša mo ka implement ke go continue ka di-studies tšaka, ke boele mmerekong. Okay, wa tseba batho ba tsubang nyaope, batho ba rekišang nyaope ga ba itsubi, ba tsubiša bana ba bangwe. Batho ba rekišang di-crystal tšeo di-mandrax le diokobatši tše dingwe tše re ka di bitšang ka mabitso re ka se di fetše, bona ba di tsubi, ke bona ba senyang lena. Nko o bolele le bona bao ba rekiši bao le ba tsebang le bao sa ba tsebeng. Batho ka moka ba rekisang di-drugs ka montle ka mo, unemployment rate ya mo South Africa e godimo a re gare, empa there are many ways le gore ka dia tšhelete ka tšona tano re le bolaya setšhaba se le gore le phela go sona. Kgopela re stope taba ya drug dealing ke ntho e kgolo, empa ganyane e ka be re ba le yona e tlo fokotšega. There are better ways ya go motho ka dia tšhelete. There are many business opportunities out there if ka nnete ga o nyaka go berekela motho o mongwe go rekiša, but than gore o bolaya setšhaba sa gageno, it's better o no thoma a business that is different. Okay, nnete ke gore diokobatši tšhomišo ya tsona ke tlhoba boroko ka mo Afrika Borwa le dinageng tše dingwe tša kantle. Rena ka mo gae re dira eng? Go thoma wena bjale ka motswadi go thoma o lemoga gore ngwana wa gago ka gare ga diokobatši, nna leeto la gore a ye rehab o le sepela le yena goba mo tlogela a nnoši na? Beng ba di-rehab ge le fitlha gona mo le tšea bana bao goba ba itla go lena le ba thuša ka tsela ya malebana. Re mo koe Lethabo ke o feleletše re bolele ka kakaretšo molaetša go batswadi le bašomiši ba diokobatši ka kakaretšo ka reng? Ke rata gore batswadi bana ba lena ba leng gore ba berekisa diokobatši le se ka ba fela pelo, o kana bona ka re motho wa itiša a ntse a utswa tšhelete ba mmetha a ntse a dia di-crime. Gopela re gopole gore ntho ena ke bolwetši ba tlhogo and re bo bitša ka addiction, and ga bona pilisi le gore o tla ena wa fola. Pilisi ya ona ke recovery. So batswadi gopela le se ka ba fela pelo ya motho a relapsa le mr rehab mo iseng gape ebe wa gopela yena ka nnete o nyaka go tšhentšha bophelo ba gopela batswadi ba mo ise gape gabedi gararo, even if it's 5 times, ba se ka mo fela pele, because now
batswadi ke bona last hope ya rena. If motho yena ka nnete ha so give up mo bophelong ba hae, le bona ba ska mo fela pele, o tlo change motho. Okay, molaetsa wa gago batswadi ba gago Thabo ka morago ga go ba senyetsa ka baka la dikobatši o ka reng go bona? Not to my parents, I would like to apologize from the deepest value of my heart. Gopela le ntshwarele, ke nyako gopela tshwaro le bana ba ka, ka mokgolo be ke sena nako ya bona ka taba ya jwala. I'm sincerely sorry, and this is a new me, and on a new slate, and I promise to change all of my ways, not only for their sake. They have loved me until I learned to love my own self, Koritagin. And so now it's time to spread that love to them. I'm in a different state of mind. Okay. Go na le batho ba bangwe ba ileng gore ba senyeditse se ba ikemišitse go amogela go bo ka baka la gore ba tseba ebile ba gopola gore ba dirileng, bolela le bona batho bao. The victim ka moka tse e leng gore ke senyeditse ka crime o ka tsona di intimidation, gopela le ntshwarele, nka se berekise excuse ya di drugs gore no ke tsule diokobatši, that's why ke dile so. But go nete gore ke gopela tshwarele a ke na excuse or why ke dile so. Thabo ke a tseba gore se boletse gore ke modimo ke ena fela go dirileng gore be mo leng gona jwa ge o bokanya ka o tlhalosa bophelo ba gago ka scripture o ba ka se fe o ka kgetha se se fe? Psalms 91. Psalms 91 the Lord is my fortress, he saves me from the fowler's snare. 1,000 may fall at my side, 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. Lebogile Thabo. Ke ka mogolong re fitlha mafelong ka gona ga taba ya ka le Manka Ko Baby mo ileng gore be re bulisana le Thabo mosa o ileng gore ka nete o go tšeka lapeng le ileng gore le be le no sepela ga botse ke bile lapa le ileng gore go be go sa tlhokege selo. Thabo o bohlale o boletse gore yena ba nyaka go leka dilo tse leng gore ba ekwa gore di a diragala tse dingwe bile ba dire dinyakišišo ka bo yena pele ga ka di leka di mo tsentšhitše mo di mo tsentšhitšeng gona gona bjale o tswile o fetogile ke Thabo o ileng gore o fetogile ebile gore o ska dira dilo tse ena ileng a di dira. Nna ke Manka Ko Baby ya dikgokaganyo tša leago tša Thobela FM yaka o ipsine ka dipoledišano ka moka tše re bileng le tšona. Fitlhela re kopana gape nakong e tlang. Tata.